Kalak Dom Presbyterian Secondary School East and West Khasi Hills District hakahnya uterik jelio kala penlong ya program ban penkop buram ya samla ridahun walang kabalawan rana bat buram ya school ban ikathan baro kawe hak examen SSLC jong usnam hajar akusau hakaba kala yo ya kerdan top 15 naki ar kongut kibawan syakman. Kum kada kajing le kemenlang baro kinong hikaya berkinong penyat school kila penlong ya kani ka program penkop buram haplau jaka school hakaba UMLA Mairang constituency ba amet pa lengdo ulalong ukongsan hakajing dan lang vice principal jaka St Thomas High Secondary School Sister Cecilia Kujur kidukot ka managing committee Maushut Presbytery u headmaster kinong hikai ki khana school bat ki kmi ki kpa ba met ba habakran kumukongsan ula ai kajing khuble ya kasamla ri dahun walang ba dikiweru ki balapas hagi kerdan bapher bat ai mesim ru ikitu ki bamsham lapas da kabaong kapor kadang don miki ban le bha haus nam panwan hakabaya de bagchin don kam joka skol ula kular ban thau kilat glenti patru ban ya rap ship haulak tengka halor ki jinon kam kani ka skol. Aga juga pohon naga bentagi di kena kelas 10 kibala pas yang ada exam juga SSLC examination alajar akusam bat na hab na ay kulay kalpang hangalega pohon yai i para jongi ibadah hangalega pohon ibalong kadaw joga jinelong nyalang jongi hangalega sini Iridahun walang. Congratulations, Ridahun walang. Ya ka biggest achievement jogi. Hagani ka exam kepada sudah joga SSLC. Aku boleh biang dia kita kelas 10 baru. Sebelum poin yang top 20. Mereka dan pass ke first division, dan pass ke second division, but third division. I could lay in the kunju. What dia gitu kibang singala akan pass. Lalu kibang ambil. Kamde ke wakut, jom ke di puri ke jopi. License dalam don. Keduksa jom di dahulu. Kan ay di persinan dan di persinan lebih laga benda kesenian dewan provinsi lagi. Ay boleh ini media di mana nanti? Nah di channel di bawah belum nang ini baru di badan harga di depan. Lalu dapat jadi suplemen di bawah. Abang yogi ini result juga SSLC examination ada. Mangkas 6 nalabanong luar Jakarta. Hadin bagi kena school jogi school di ofer jong kini kadong kathan jomi. Ibunan murong ya ke district. Ha, izin tule di ofer. Ban ngaju. Pet yang result mandas nem ban harong don poy ha top 20. Kaju pergian mesin ya ha. Kumwa malay raw ng mitmat.
Tagal ako ba nito Sister Cecilia, if you don't touch her, whenever the results mo, younger class 10, they don't. Dan na inagidawang mo pero hindi daw mo kumplay sa nung tatapiyet, hagi jiminan tapi. Bila minang satu ada class 10, dan double mentas, dan disini. Kalau pilih, kalau pilih. Jangan kalau pilih kita. Ya cuma lawan ini kita. Ini tak boleh. Ya cuma. Gimana? Ya cuma. Kalau meninggal, boleh macam ini tidak. Ya boleh. Kalau boleh berbentai ini, buat berbentai ini, buat pengen kita istimewa ini, boleh berbentai ini. Itu boleh bagi setiap Ay, ito kailangan ng naskos boleh pas, pagkakasyan. O pinangyari sa mag-road, kagidyo i-lergy. Ba't nga ay ito kailangan? Kaya kinaklas tayo na exam next year. Kaya yung pagkaya yung B starts now. Kaya yung pagkaya yung B sedang membentang. Mulai dari sekarang. Mulai sukses, mentah sedang. Upre, terangkan bagi nilai, kau nilai seperti orang nilai sudah tanda. Lalu posisi itu, orang bawa nilai ini, nilai pokok. Tadi terjadi, lalu ibu yang sangat satu arma. Suppose one will not understand the exam. You see how that is understand. South one, they are possible of South one. But they don't want one. Bali nila hula, bali na hostel nila. Jadi kita juga ada school Broadway. Pastor, bahkan di Portsmouth, di Barat, dalam Barat, yang saya dan juga dalam school, pakai berkongkong di dalam di depan, juga jin itu yang ayah dari education di school, masa bu jin wad jila berdepan, lalu umur sekolah juga, ayah di school mesti nak berdepan, kan boleh juga. Grandpa, kita kasih kamu berlong kamu ini, abang ayu ini. Yang ini soft, buat kita istirahat. Nanti penduduk sini, nanti tani jadi mulai dengan sini nanti. Kayak yang kita kan penting lagi terus pulang kita dan wah jarak dan nanti terus. Boleh syukur di bawah, di bawah, boleh nanti terus, boleh ikut baru, boleh sejalan.